Suggestion mi pau biang une criminal lawyer hakmat ki media ban eye warning ban Maham yaki no ki bru ki bakan tho ya ka Sanom ba ka dei ka no punya bru. Di parlo kat kum ke jinglong jingman mentah pok sosial media. Ha Baroh ke no senong jong keri India ki kwa ya ka Sanom ha utalai pasi. Wat ya kitu ki bru ki bakan tho ya ka sarkar Mikhalia ya kepil jong kami Mikhalia ba ya ki bru jong kami Mikhalia ro ki lapan map mentah na mata kil tip ya ke jing sabat ki lengai ru ya ke ne ke jing sabat dei ka Sanom ka panyap ya la utunga jong ka uraja ragowansi. Handai randon so no we pat lawyer ubade criminal lawyer umpan ngai ya kata jing sabat uang ru ka Sanom ka long ka bakhoi. Kene Baroh tang ke jing itu kana kepelit bat ka jing betho bria ya ka Sanom. Baru ne lawyer ula eye warning bat ula Maham ru ya kino ki bakan tho ya ka Sanom raguansi kin ngat akan don ka ain bat kin sa set patok hado sans nem wong langade lawyer jong ka Sanom langade ban sat ya ka kis jong ka Sanom kitu kino kan tho ya ka Sanom Baroh kit po sepo patok hado sans nem badu ong ru lada ka Sanom ka Khot yang ban sat ya kis jong ka ngak loy ban lek lada ka la ban si yang ada ka dor. Terus ngapi kene ke jingkran jong une criminal lawyer kumlo ukran halor kene ke kes jong uraja रघुवंशी बर का सनम रघुवंशी स्टेटमेंट दे रहा है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आज आप लोगों को, अगर मैं कहीं एडवोकेट हो गया सोनम की ओर से तो जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है ना सबको 5-5 साल की सजा दिलवाऊंगा। सोनम का केस लड़ेंगे, सोनम का केस लड़ने के लिए मुझे अगर सोनम मेरे को एंगेज करने आएगी, मेरी फीस देगी प्रॉपर्ली, तो मैं केस लड़ूंगा।